sarang jokhon o machine learning ro technology kok sagang kisa topic ni kisa father sana musungka ab kisa geopolitical bong mano gesang tagno global wata jara super power obrok race khaile mane sab sakang technology na naiman ko technology na bagi bo kangma resource nango jeman sakhana rare earth minerals rokhana tabo lithium batteries namno bai phano circuits namai phano chips rokta sa gesang nugui tong bosak aba kaisa play khai tong mane global scene gota power play o gesang sar ngabno naharai nang tam sana musung mane oja technology abo scene bagai kahamda na srai mungda nang tam ni sanai je kono technology to actually first tam ni bagai invention khaijak ba ani mote ta human being ni bagai good ni bagai no prothom mane invent khaijak kintu bono tam thang aste aste nang je kono technology no nai di bo aste aste om haike using thango je nang bono khibi me amono nang cars da hanai na blessing da hanai amo to ang to asik mane tam ni sanai ang sai me haibano je kono technology tu mane bo little bit of kisa nini ham saijono kisa ngi thango nini kuota nini global ko thanga kai power consumption ek number power consumption nang khlanya thangke nini to tabuk jora tu kuno natural ku baingia ko jotono nini tamane organic jeta nini artho je manani amo banyo usung ko hangen nang amo sara khlai bo maya bono khibi bo maya hange amo ang to tamani sanai blessing bo honmano cars bo honmano haita